It is a wonderful day, it is a blessed day babukeli sengiso lesikhathi leselo sesimele isikhathi selithini libandla thatha nje mbukeli ipheni neliphepha babite bonke bantwana bonke ekhaya bete nje kutawubukela lihlelo lemphefumulo lithini libandla ethemko simbuyisa ke babukeli ngiyanivusela emakhaya kuphina kuphi la kufinyela khona lo msakado sibuko samaswati siyati babukeli kwekuthini awuthokotela kakhulu umsakado wethu yakhona kufika even lonke lemaswati sibuka nje babukeli indzaba esikhuluma ngayo evikini leliphelile indzaba la yemaphupho siwabuka ihlangothini lesinkulunkulu ndawusho njalo noma siwathathela khona eBhayibhelini ngoba phela uNkulunkulu babukeli ngiletinye indlela leti latisebenzisako kwekuthi sikhone ukuxhumana naye silele noma ke sibhekile bakhona abantu abadala ebangina bevikini leliphelile ukhona eceleni kwami ngumprofeti lona ngumpostoli khulane wakamamba usuka lapha eCooperation ebandleni lase Christ Assembly International emntomtsala kahamba yedwana uhamba na dokotela Samuel wakadlamini usuka lapha eMoneni ebandleni lase International Mission Center thatha ithuba Nkosi eceleni kwami ngivusele baba Princess Vusele Mbuyisa sivusele na dokotela nebabukeli bethu egameni likaJesu Amen dokotela ngicela ukuvusela Nkosi hayi sivusele kakhulu Mbuyisa sivusele nakumamba sivusele kubabukeli egameni lemagama Aw haleluya dokotela asivele singene kiyo ke indzaba sichubeka nayo nje njengoba sisayikhuluma evikini leliphelile sandlala nje ibase kwekuthi sikhuluma ngana sikhuluma ngemaphupho manje ke dokotela sesifuna sesingena kiyo kakhulu kwekuthi ngabe vele emaphupho lawo lesikhuluma nga connected yini kwiprophesy nawo ema-visions kuliqiniso vele ku connected njengoba nje masingaphinze sichazela ukuthi masikhuluma ngevision lokuthi size sithi vision ngiloko ukuthi ngombono uNkulunkulu letha umbono usuke atembula yena noma embula lekusasa lalabo bantu labo ngoba master nje umprofeti uma sisa prophetic umprofeti ngumuntu lothatha indzaba taNkulunkulu atlethe kubantu noma akathatha indzaba taNkulunkulu atshele abantu ngelekusasa that is foretelling ngaleyo ndlela leyo so ke mangabe kwendeka liphupho kwesinye isikhathi kuyaqhumana njengoba sashilo ukucala ukuthi akusisonke isikhathi kodwa kuyendeka vele sikubonile nakubodanyela ngalesikhathi nje naNebukhaza aneliphupho lapha ubona isihlahla lesikhulu siye babandi sigcwala umhlaba wonke phindze futhi ubona lesihlahla sesiyajutshwa lesihlahla leso makamchazela Daniel ufika uyamtshela ukuthi yena lokho ukukhuluma ngayo ukuthi lo mbuso wakho utaba mkhulu kodwa utawuhambe futhi uphele unqamuke ujutshwe ngalelinye ilanga ngaleyo ndlela leyo so lo shothi emaphupho kwesinye isikhathi vele anako lokuthi abe prophetic asho lokutakwendeka but akusho ukuthi lokho sewutabe semuntu angabona liphupho nje seliprophetic emaphupho futhi akakwenda ube ngumprofeti ukuthi ngabe ubone emaphupho ngoba prophetic sewungumprofeti wena haleluya ngosabe ngiyabonga kakhulu ngiyafisa ke la sakhuluma ngawo emaphupho mfundisi wami kwekuthi ngabe vele bafundise bayakhona yini ukudisena lamaphupho kwekuthi leliphupho leli li-prophetic limelwe kukhulunywa ngaba sebandleni kungaba nje kubantu nje Yes kufanele sibe nemoya waNkulunkulu wekudisena ukuthi leliphupho leli njengoba ngishido ukuthi nawo ngumnceke yaNkulunkulu usebenza ufuna urely umoya loyingcwele if you rely on the Holy Spirit is the Holy Spirit inguyelo who's going to guide you ukuthi this you must say this because uma ngabe leliphupho is not just about yourself is about bringing a solution kune confusion lekhona so you need lokuthi vele ulikhulume kube nale spirit of discernment ukuthi cha lokhu is personal loku is for my church this one is for the body of Christ ngoba uNkulunkulu kukhona ama messages la akhulumako akhulume nje to the body of Christ yes ngiyabonga kakhulu ngosami apostoli dokotela lo munye uyatibuta dokotela kwekuthi ngabe uNkulunkulu kuyangani kwekuthi akhethe ukukhuluma nathi ngemaphupho angakhulumi nathi directly nje asiconze nje uNkulunkulu kube nje lokusila uNkulunkulu singevalivi nje akhuluma athi yekela kwenda naku noma hamba ngiyakuthuma wende naku
Kuloko kubangwa budlelwane bethu naNkulunkulu isikhathi esiningi. Uyukhanze ukuthi ngenxa yokuthi makakhuluma nje ngicabanga ukuthi ngiyacabanga. Kodwa mangabe sekuba sephusheni senguthatha kuba serious lokho ngoba kwendeke ephusheni ukuthi kwendeka yendeke lento lengiyibone lapha yaye kuyabangwa ngiloko. Kodwa uNkulunkulu basically udecide yena ukuthi ufuna ukukhuluma ngani ngesikhathi afuna ukukhuluma ukuthi lokhu lo mlayeto lona utawuvakala ngcono mangukhuluma ngeliphupho. Njengoba Jesu nje simbonile makakhuluma nebantu abe decide ukuthi isikhathi kusebenzisa iparable, a decide ukuthi isikhathi ukuthi abe direct ngaleyo ndlela leyo. Ngoba uyathi ukuthi le message lena itawuvakala kahle mangabe ngicoca indzaba batayithatha ibe serious then lo mlayeto utawendlula kahle ke la. Liphupho ke licoca indzaba nalo lisebenza njenge parable empeleni. Likunike into athi nje iparable siye sithi this is a story about true life, but it's not a true story, but it's about true life. Ngaleyo ndlela leyo akusiyo istory mbamba lesingiyo, but sibekisa ngento lengiyo yekuphila. Kodwa sona akusiso story lesiphila. So neliphupho lithatha that form ukuthi a story about true life, but not ukuthi kona ku true lobo ukubona bekwendeka vele ukuthi sekwendekile. Amen. Ngiyabonga kakhulu Dr. Ngicela kwengeta nje kule question lona ngiyibukile lokuthi one ngitholele ukuthi one God has already spoken ngelife lakhe. Okay. One of the reasons why uNkulunkulu angakukhulumi nathi direct. And number 2 kubuya kuNkulunkulu himself in nature yakhe uNkulunkulu. Spiritual nature of God ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sikhule, we must grow in faith. So that's why asikhulumisa through visions and dreams. Ufuna lokuthi not he can speak in an audible voice njengoba sihlanganela, but uNkulunkulu ufuna lokuthi kwi nature yakhe uNkulunkulu ukuthi uyathanza ukuthi umuntu akhule enkosini, uyabona. And the last point ngilokuthi they are God's messengers. Okay. You know kunel verse lelithi 2 Chronicles 20:20 lithi believe in God. Kholelwa utaba establish. Lithi believe in his prophets, you will prosper. Lokusho ukuthi God is also going to use his servants to speak to you. Yeah, it's the same God. He can decide akuthuma mina athume to speak to you, and when utaba nale ngiyawuthi why uNkulunkulu angangitshela direct. Okay. Yes, no ngiyabonga kakhulu umprofeti. Ngabe dokotela moya lo ingcwele lo lehlizisa imcela uNkulunkulu sithandaza ukuthi uNkulunkulu akakhulume ngamoya lo ingcwele. Usisita kanjani ke ukuthi sikhone ukunderstanda emaphupho? Usisita kakhulu empeleni nje uma uthola liphupho. Number 1 ngolokumcwa ukuthi test it privately through the Holy Spirit. Ungakalikhulumi nebantu, liteste ngaye moya lo ngcwele ukuthi ingabe leliphupho uNkulunkulu yini uyakhuluma noma nje bekukhona bengicwayisa kuwe. Ubalekele ngoba abanye bese sebajahale khona besithi I dream prophecy. Then angabona leliphupho then so that says the Lord. Uthi uNkulunkulu ngoba sawubona leliphupho ngaleyo ndlela bathi dream prophecy le. Say confuse ka yonke lento lena. Kanzi mawubuyela kumoya lo ngcwele uthi moya lo ngcwele ingabe bawukhuluma ngalesimo lesi bokhuluma bowuthini bese ngendlela ojwayele ukukhuluma ngaye namoya lo ngcwele uthi uyachazela moya lo ngcwele kwalona leliphupho uthi lisho ukuthini aphinze futhi akunike na direction ngokuthi wendeni. Angithi moya lo ngcwele siyakhumbula ukuthi ngiyelo siphe tipho letiphiwo tamoya lo ngcwele ngokuthi tiphiwo tamoya ngiko la asinika khona the word of knowledge, the word of wisdom, aphinze asinike na le discerning of the spirit. So mangabe ungumprofeti noma kanjani uyaflow kulawo ma gifts lawo, discernment, word of knowledge, word of prophecy. Angithi I word of knowledge kunika lokho ukuthi lwati information lo lwati lolu labanye bebangeke babe nalo ngaleso sikhathi leso bese word of wisdom ithi lo lwati ngelo apply kanjani ngilwenda kanjani I discerning iyakhona ku discern ukuthi is it God noma ngisathane the spirit lesebenza lapho yini. So loyo ngumsebenzi wamoya lo ngcwele. Cha ngiyabonga kakhulu ngiyafisa lapha prophet of God ukuthi mhlambe usichazele nje sinembukeli ukuthi ngabe vele ayine ma nightmares nightmares le kuma nightmares ukuthi mhlambe
ama spiritual attacks yini nokuhamba kanjani lapho? Yes, it can be njengoba sishito nje ukuthi not all dreams are from God. Akhona ema nightmares ukuthi the devil attacks you especially ebusuku nawulele. Kunana info nje le common ngiyabona dokotela naye ukuyi researcher enqwathini yakhe. Le kuthi nawulele. Uthi ufuna kuvuka kungavukeki but your conscious is alive. Kungibambe lento kwangathi lento kuqinzetela. Ngibathi hey nabantu ngiyababona mos. Bantu ngiyababona but I can't move. Yeah. That is an attack. That's a nightmare. Okay. Yeah. So most of the time labanye baze babone even a certain creature like it's kunesilwane lesikhona lapho. Okay. That is the enemy attacking you through your dreams. Yes. So ema nightmares akhona but likhambi lakhona likhona. Lekuthi you pray against it. You use the word, the same word. Kune live leli Isaiah 54 verse 17 it's no weapon formed against me shall prosper. And every tongue uyalwa. You fight these nightmares. Okay. Ngoba bona kuchutshwa ngamademon ngamademon. Yebo dokotela bengisafuna ukuthi uyilobole dokotela nawe ngoma kunengilela khuluma ngawo umfundisi lawe ukuthi ngende uphupha ucinzeteleka isikhathi ukwende uphuphe uwa edonga lelithe uma ngale uthi akufike kanjani le donga leli so uyawa nga ugcine uphaphama nawe uthuka uthina nawu ndakufa. Lokunye kuba njengoba ngishilo nje nalesimo sempilo yakho nekuthi ulele kanjani le spinal cord nalobuchopho mawulele kukhona into ema science lekungakunika wona kube ungathi wena uattackwe ngisathane kanzi akusiye mhlawumbe ulela ubheke phansi noma ulela ubheke etulu noma ulela ubheke eceleni so kuba nemaphupho noma uyephuka lethe nje inzamo yakho iyephuka kunebuhlungu lobulanzanyeni vele utophuka then mawulapha ubona ngathi uyawa noma uyashayisa is because ulele uyalenga lo mtimba nalomphefumulo wakho ubona lengodi lomtimba wakho lokuyo bese wakhala iphupho ukuze ute uvuka ngoba leli phupho litakuthusa bese uyavuka it's a protection indlela ngungula ka protector ngayo kwesinye isikhathi not necessarily ukuthi vele bengibanjwe ema demon bengilele nje kabi hayi kwekuthini ngiyongidawuva noma ngalala nje ubeke into lesinzako uyibeke la sifubeni sakho lesinzako bese uyalala liphupho lotalitfola lapho lecinzeteleka ngoba lo mtimba wakhe sithombe sekucinzeteleka ngaleyo ndlela leyo hayi mfundisi ukuthi kusuke kunemademon asuka sakhona ngoba demon ngoma lekuthiwa bathi lapha kusuke nalo lokufishane sekungibambile nako kukhona ngesikhathi sako nako bavele kuyafika na yes kuyafika vele nako so but ngemademon lawo futhi uqoshe kalula akusho ukuthi lokunye lenkubonile dokotela ukuthi ungacabanga ukuthi ngoba ukholwa ngeke kuze kuku-attack kuyaku-attack even if you are a Christian but you need to know the weapons that uNkulunkulu asinikete wona ubhedze nje lolele kuwo le comfort yawo ingakulethela emaphupho lamnanzi noma labhlungu okay mangabe ulele kamnandi ulele kabhlungu ugongonyekile ulele embhedzeni kodwa ngathi ulele phasi lapha kusimende utawuphuphe emaphupho mangale ukuthi bengi-attackwa amademon ngayicomfort nje ne-discomfort cha ngifuna setolo mamba lokunye mhlambe kunawo nemithelela mhlambe nendlu nje sendlu sayingcolile mhlambe ingubo sedingcolile nekudla nje yes nekuthi mhlambe ulele usuthi kakhulu nekuthi nje edokotela mhlambe naku isikhathi esiningi labanye kuyabenda ukhanzeka ukuthi usowulele kakhulu mhlambe ulele wazophuma ilanga naku useyocinzeteleka nivese liphumela athi uyavuka kathe kusile so njengaleto tiyendeka vele ngoba kungilesimo anzi lamanye amaphupho ukhanzeke ukuthi let's say ngibona ngasilendlu yami iyasha lele ngilele kuyo ngiphupha iyasha lendlu ukuthi ivuthe emalanga kanhlehle akushi lendlu mhlambe ngiattackwa ngomkhuhlane emtimbeni wami kunekushisa lokuqala lokubakho lo mtimba mawu interpreter lokushisa lokuvako ubuletha umlilo
mina ngibona ngathi kusha lendlu noma ngibona umuntu uyafohla ungena la endlini yami kungena amagciwane la emtembeni wami ngiya alethwa ukuthi kukhona iattack le attack khona in my body lo mtimba ulwa nalento le kuthi umlongenako vele lo fohlako ngaleyo ndlela leyo so umtimba uyacommunicate uyakhuluma into letsini amen ngiyabakho udokotela basibethe etolo bukele ekhaya ngiyakholwa ke ukuthi ke uyadivela la abantu abadzala bayachaza nje kabanti kwekuthi emaphupho lama signs nakwenda kanjena kusuke kusho ukuthini futhi ngoma lesikhathi ukhanza ukuthi uphuphe kabi nje kani bekudinga nje ugeze bese soyalala siyamukeleke siyabuya nje yakhona titolo sibuya ke titolo siyawubuka nje kwekuthi ngabe unga avoid kanjani ama false dream interpretation nawo ema superstitions hlala nathi Sihlelo lakho mbukeli lothanza kakhulu lithini libandla sibuka nje indzaba ye ku interpreter emaphupho siwabuka isathela khona eBhayibhelini ngiyafisa mfundisi Mamba la bese ngishito lapha kwekuthi nasibuya etitolo siyabuka ukuthi ngabe singaka avoid kanjani sibazalwane sisive saNkulunkulu ema false dream interpretation nawo ema superstitions Ngicela lokuthi sikushito nje I think last week lokuthi you need to be grounded in the word. Okay. Ngoba le living ngilo lelikhona lokuhlunga. So if you know the biblical principles and you know the character of God ukuthi lokhu akufani naNkulunkulu kutakwenda lokuthi even if you are giving a wrong interpretation you can quickly pick that ukuthi akusasiko ke lokho. Okay. Because this thing must be consistent with the character uNkulunkulu nangelive laNkulunkulu uthi uNkulunkulu vele usebenta kanje sesiyakhona the only way lesikhona kumati ngayo uNkulunkulu is through the word kude lenye indlela singamati ngayo. So the Holy Spirit is helping us now ukuthi sikhone kuba ne good relationship with God, facilitating the dream interpretations and all on those things. Okay. But we need to be careful vele because njengoba usho there are so many superstitions, there are so many false interpretations ekwethusa abantu uyabona la ngabakhona kulethi castanyana. So libandla nje must be libandla vele leli strong even laNkulunkulu. Cabeni ngiyabonga mhlambe usangeta dokotela mhlambe ngangeta nalo ukuthi ngabe vele kuseBhayibhelini yini ukuthi ngicela mina ukuthi wena dokotela ungihumshele iphupho lami bese wengeta lokushiwo umfundisi kuseBhayibhelini ngoba vele bonke eBhayibhelini bokhanzi bafuna labanye abantu labambulelekile labatawuhumsha ngendlela yaNkulunkulu njengoba ngake ngaveta nje lana lapha kuGenesis 40 le verse number 8 lamajala lapha ejele lana Josepha athi kuye hey siputsile lana sobabili manje sinenkinga kude lo ngahumsha emaphupho ethu athi ke Josepha kanzi uNkulunkulu akusiye yini ochaza emaphupho na bese soyabachazela lamaphupho ukuthi njengoba nibone lokho kusho ukuthi njengoba nibone lokho kusho ukuthi naDaniela wenda njalo wayichazela inkosi several times lokusho ukuthi vele kuyendeka lo manje ichallenge lekhona kungeda kulebe sisuka kuko ukuthi bese kwendekani lapha yayo le over reliance of emaphupho ngiyona leba inkinga ukuthi umuntu so rely emaphusheni isikhathi lesinengi lokho ke bese sekubanga lokho ukuthi sewutaba nalo ukuthi bathi magical thinking so uqabanga yena nje ukuthi vele it's a dream prophet vele ngoba yena uba nama prophets leso magical thinking makacabanga nje ku magical or ukhanze ukuthi usebenzisa ema dream dictionaries kanje uthole ukuthi acabanga ukuthi ngoba ngifundzelo ngoba ungaya ku internet ufike unakho nje kubo AI ufuna ukuthi leliphupho leli ngabe lisho ukuthini AI vela kuphendule khona nya vela kuphendule athi leliphupho leli lisho ukuthi does it mean kusho kona in law ngoba that thing is a generalization
lengeke kuwe isho the same thing ngaleso sikhathi leso ngiwe bantu ke kufuna ukuthi afunze kulandzelela ukuthi uhumushela yena wenda njani wakha inakwenja yakho incwadi yakho mina nje ngafunza kanjalo emaphupho beka ngihlupha kakhulu then ngase ngakha incwadi yami ngeke ukuthi mangiphuphe into ngiyibhale phansi ngiphindze futhi mangabe itaphenze ibuye lento ngibona lama kwendekeni vele ngilandzelela ukuthi kwendekeni angihambi ngitshela abantu but nje kwami nje experience then sengigcina sengiyajwayela sengiyathi ukuthi okay kimi makwendeka nje kusho kwekuthi kimi makwendeka nje kusho kwekuthi ngoba lento yendeka iyabuya iphinzeke ngetindlela etinenge ngithi funzela mina wonke umuntu ke kufanele ukuthi afunze kanjalo akhona ukuthi uma ngibona into le kanjena mangabe lento ngibona into le natural kusho ukuthi lento ine spiritual nakhonja implication mangabe ngibona into ngibona umuntu ngibona human or whatever kusho ukuthini emotionally empilweni yami kwendekani vele sengiyakuhumusha ke ngaleyo ndlela leyo mayeke kakhulu dokotela ngabe emfundisi mamba la kuphila nje impilo lengcwele impilo yekuthandaza bo prayer ne faster faster kakhulu uthatha bo 21 days uthatha bo 7 days kuya influencer yini ukuthi mhlambe uNkulunkulu akhona ukukhuluma nami ngemaphupho yes ngithole nje indlela leti ngi3 leti ngathi tiyakwenda lokuthi uNkulunkulu avame ukukhuluma nawe one if you are somebody who's prayerful siyayibona example ya Paula ukuthi God wakhuluma naye ngeliphupho because he was in prayer yes siyabona lenye lokunye lokwenda ukuthi ube in an atmosphere of worship enzaweni la kugqunyiswa khona uNkulunkulu because John uma kade ubhala the book of Revelations beka ngumuntu lo hlala naNkulunkulu like in an atmosphere of praise and worship ngasho njalo God uyavama ukukhuluma kuleti indzawo leto uma ngabe ungumuntu lo diligent serving in the house of God God can speak to you again userve uNkulunkulu utifaka position nansi sikhuluma ukuthi utifaka position ukuthi uyafuna uNkulunkulu akusebenzise you cannot avoid the prayer life which includes bo fasting njengoba usho you cannot avoid praise and worship labanye ipraise and worship bacabanga ukuthi umfundisi afuna sekufundiswe ngayo indlela yekumele umfundisi it's like isimele no praise and worship is part of nemfundisi ufuna beyincenye yayo nemfundisi must be there wangafike nasawushumayela no that is wrong so akusindlela ukuthi simele umfundisi la simlinza ngengoma it's part of the service so because uNkulunkulu can speak during worship he can speak during serving but akusho ukuthi ke every time you go to prayer uNkulunkulu utawukhuluma ngoba phela is sovereign God wenda la kuthanza uNkulunkulu ngesikhathi sakhe yes ngoba utawuthi lo mnye ngizilile ngani sengicethe emalanga langaka solo ngizilile uNkulunkulu sola kakhulu ukhuluma kubanani uyakhetha uNkulunkulu ngiyafisa ke dokotela kwekuthi ke sithole la ukuthi ngabe yini le kufune siyende uzosithole sochazile umfundisi ema godly dreams siselapho futhi dokotela sikulengcikwane lethi is it possible yini ukuthi singaphupha iphupho linye thine nawe but leliphupho lisho tino letehlukile kuliqiniso kwendeka vele ngoba kungendeka ukhanzwe ukuthi isimo sami angithi kuya ngalokuthi mine ngendlula kuphi kwendekana but ukhanzwe ukuthi lama symbols are limited akamanengi njengoba letinkinga tethu titinenge ngekwehlukana kwethu so lama symbols aba common kwesinye isikhathi but ukhanze ukuthi lento leyendakalako so le interpretation ifanele ukuthi yona ibe subjective lokuthi ihambelane nami hayi nalomunye umuntu ngoba ikhuluma ngami mangabe uNkulunkulu abekhuluma nami ngaleyo ndlela so kungendeka vele sibone into yinye kodwa ukhanze ukuthi lele sikubonako singabona siphambano sobabili kodwa lesiphambano ukhanze ukuthi kuwe asisho luphawu lokuncoba kodwa ubona
nesiphambano kimi ukhanze uthi lesiphambano sisho ukuthi ikhona into letingahambi kahle empilweni kodwa siphambano nazo kimi ukhanze ukuthi sikhuluma ngejudgment kuwe sikhuluma ngevictory but sibone one and the same thing singabona ingadi sonke but ingadi kuwe isho lenye into ingadi kimi isho lenye into ngoba kuyangeke ukuthi kimi kwendekani ngendlula kusiphi isigaba uNkulunkulu ngifundzisana so ngeke nje liphupho ulichaze ungayati background yalomuntu ukuthi wendlula kuphi kwendekani kuwe ngoba leliphupho lingadalula lokwendakalaka ukuthi utakusolva kanjani noma ucinzetela kanjani so vele kuba critical. Amen. Dr. ngesosikhathi kuningi information ngabe siyaqhubeka siyayikhulumisa siside nje sive samaswati ngiyacela ukuthi mhlambe siphe nje i-word of advice esivele samaswati sakhuluma ngawe emaphupho nekuthi mhlambe nidvulile intandla Dr. ukuthi bantu bangakhona kuta ekufayikhathi ngisho bafundisi ukuthi nikhone kuba fundzisa ukuthi bakhone kufundisa emabandla abo ngendaba ukuthi emaphupho achaza kanjani basitakale babe tivulekile tala njengoba sisho sinathi netincwadi tikhona abantu abathithola ngoba lana nje ngibendele lo ukuthi afunze ukuthi ichazela yena ngase ngibeka nema sample la khona lamancane lokuthi abantu bajwayele and siqwayise futhi nebungodi ngoba like nje mabe umuntu umtshela liphupho lakho uyamchazela emoyeni mhlambe niyashayelana ngencingo namabo WhatsApp you don't know ukuthi uta react kanjani kuyedeka lo muntu asho leliphupho lo miye nje wake walisho kasi leliphupho likhomba ukuthi uyacheata lesingane sakhe siyacheat sekufanele ngende njani ke mina ngimtshela lo muntu mangimtshela ngimbuda uready lo engidakutshela kona nyalo ukuthi kuyendeka utathi umuntu ungiready yethaka se ready then mase fika ngale sebayalwa bayacabana kanti leliphupho lakhe belisho ukuthi ole symbol lela nje umbona nje agcwele lithuli kanje kuyasetshenzwa kumatima ngale then akakhona ukuhandlisha lokho ngiko lokho liphupho likahle manje counseling room lo muntu utomeluleka nalokuthi akuhandlishe njani lento leyo zani kujikjela nje ungathi ukuthi lento leyo lo muntu utazi uyihandlisha njani ngiyabonga kakhulu utawulimata abantu labanenge amen ngiyacela uvalelise Nkosi uphe nje nawe emagama eadvice siyabonga kakhulu ngicela nje ukugcina kana statement ukuthi you can't fight the devil with your experiences but ulwa na Satan through the word lokuthi singa rely kakhulu njengoba sishito ukuthi njengoba besikhuma amaphupho bese kuba ne over reliance on dreams and visions kanzi live la uNkulunkulu lukhona lokho thina silwa kule timo lesibhekana nato siyathi isikhali sethu lesikhulu it is the word. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Babukele emakhaya ke sengivile ke abantu labadzala la ngithathe lethuba nje ngibabonga kakhulu kusihlonipha sengumsakado ukuthi bebangeta lamhla la bashiye tonke etindo tabo ngaba nje kucela nekubabe bafundisi labakhona emakhaya ukuthi phela nasibacela siyacela ukuthi bavele ngalapha emsakadweni lihlelo leli bazalwane ngelethu lelibandla lethu bafundisi ukuthi bakhone babe bafundisi ukuthi bakhulume lokuNkulunkulu abaphathise kona liyashumayela nje uma nibona ngiyakholwa ukuthi kube bekunesikhathi sekuthatha umnikelo ngabe sesiyawuthatha nyalo lihle kakhulu ulwadi labasiphelo nabantu abadzala ngayo amaphupho lengikholwa ukuthi sitawuqhubeka naletinye nje ihloko ngiyaqhubeka nisibhalele babukele sitawuvela lapha emsakadweni ngalo lo ngithambo Nkosi mbuyisa ngithi uNkulunkulu wemusa uNkulunkulu wekuthula akasigcine sonke siphephile nisale kahle. Kubiza ngwenya sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke awuye Jesuke ayibosiyamka